Sya pinsangai jubar ka jinglek kemen snem temai jongki Kristan jongi ki basyong basa ha ke jela Madhya Pradesh. Ha ke baling ba kene ka video ru pilaban sakhi baki Kristan ngit langit kilaya risa kilaya ruai kilaya ro yu nong bu nong thaw ka te ying mane jongki handre kinsan lawan mi ki pai Hindu joka te jaka bat kilap pinsangai kilap pinthot ya ka te jinga seng snem temai jongki Kristan. Kene ke jingjia kade ke belajia hakas ngi shitarik ubna Januari usnam arajar arposaw hakas nang jopat kabadan hapa Ali Rajpur kata hapa ke jela Madhya Pradesh. Ki pai Hindu ki basyong basa kate nang jopat mari yosngau badan kene ke jingya sang ke jingya lekmen ke jingya shat ke jingya bam khana hakate ke yeng mane hakate ke snang ki pai Hindi pok kilayami bat kilaya tor bai bed syakate ke yeng pelong jia sang di pai Hindu kilap pen sangat jubor ya ketika jingya sang ya ketika jingya lekmen jongki bat kila ong bakate ke jingya sang kalong kababi an ki pai Hindu kilap pentep ru syaki pulit jongka Ali Rajpur bat kila ong bagane ke yeng mane kalong kababian bat kadan ketiru ha kabaide ban penkelan yam jubor ya ki Hindu ki basyong basa ha kate kathan kum ta kini ki pai Hindu kila pentep syaki pulit bat ki pulit ru mar kila poi ha kate jaka ki pulit kila kamru ya uwei na pedang ki nang yalam niam cakate ke yeng mane hadin bama ula syap harap ba udai ubreu ubala penkelan yam jubor ya ki Hindu ha kate snang kum ta ya utau nang yalam niam am semla pentep kertang bat menta ki pulit cakatika Ali Rajpur kidang pelang ya ke jing tokit ke jing tian bishar ya utau nang yalam niam Kristan ha kate jaka तरफ से होती है। वहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था जहाँ पर हम औचक पूछे पटेल जी के माध्यम से गांव के तो वहाँ से हम पादरी को लेके आए और थाने पे सौंपा गया। उसमें एक पादरी अभी फरार है तो हम चाहते हैं संगठन के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और उनके अभी तक धारा तो बताई नहीं है। एक को लेके आए